wamanye bikufa mu ihanga ryawe aharigana katonzibere Radio West gambamuzamo nane myanya ishitaka koziga nko kunaje bashomera twija kugumiza mutwarira kandi one of us abiyanagama ngumuje aha kanso rwa kabiri kubanze sente zanyu hatakajiro wije abo kubatinyine sente zo muntu abo kuba container zizokushashura property tax mwene mutakije but I want to thank everyone nyenda kubasima abasubira mu studio mu abaturikiza mwene abasindikaza messages ntubasima munonga kandi ntwehayo kabakozi babo please otakahirize kuna kubanyira itaka ryanyu ndiko nakora tax park private nonyikiriza ico kirezo n'ikirizo umuntu yes hati egibana nawe kokuba oyino mwanya oyino hati tawuneji twineba kweta physical planning act ejo netuyamba kutebekanisa umwanya okugurina nebintu hikire kubana biza so ko kwija wareta proposal yawe ukwenda kuteka mu private park nayo ntukwikiriza ituzayo twareba physical planning ereba ngo mwanya go gukire kuba nuguza ho park so waba gwine it is good because you're going to decongest park itwin kandi noza ko expanding na ubutare abantu abine myanya kubasa kombeka mu butare mwishe mu tubengejinge turebe whether you can eje myanya nebasa nechiriza kuputa biza pakezo then collect abantu mukore business this is the time but abantu mwena ntubasima kandi abutukuteka ngo tubinjira amahanda muje mukoragane nito tubareke myanya murakoreremo abarukoranguza business zanyu zikuzire zahangwire muze omuzakedi z'abantu bombekire muronde myanya mukore abakatare abantu abaryo mu katare obutare obwe twabombekera abantu abamace n'abarecho abari ku displaying abakarenzya jemanyisa ngo akatare amanga katare bagarenze Radio West Gambambre